Yesu aliyofanya, Yesu ekyokulabira ko kyakora ndio sisi tutafuata. Feche tugenda okugoberera. Yesu kama aliabudu ametia kichwa chini, Yesu walanga ya sala ngo mutwa gutadde kuttaka. Wewe unapiga ngoma nani alikwambia? Onokube ngoma ani yagamba. Unafuata Yesu gani? Ogoberera Yesu chi. Siwache Yesu Muislamu. Atenga Yesu Muislamu omuleseo. Ambana nyenyekea amri za Mungu. Agondera mateka ga Katonda. Huyo Yesu, alikuwa na dini. Yaline dini. Waebrania, Abaebrania 3:1. Hata kwa yao tutasoma. Ne tujja kusoma hiyo. Ndio naenda kuonesha. Chengendo kulaga. Yesu anaambia watu, Yesu ategeza abantu, nimewaachia mbalekede Uislamu, Obusilamu. Na wewe ate nawe utanipa, ojja kumpa dini ya Yesu, edini ya Yesu, wokovu, obulokole. Hapo kwa maandiko. Mu maandiko. Kama yangu imeshaeleweka. Ebyange ngamaze okutegerekeka. Si ya kelele, si bya kelele, si kubishana, kueleweshana, kutegeragana. Soma hapo. Kale abooluganda abatukuvu, abali n'omugabo mu kuyitibwa okw'omuggulu, mulowooza omutume era kabona asinga obukulu ow'eddiini gwe twatula Yesu Kristo. Yesu alikuwa na dini, yaline dini, lakini hao wanasema wameokoka, naye bano batulimba mbo balokoka, wanasema dini haina faida, bagamba dini haina mugaso. Ina maana wanapinga Biblia, bawakanya Bible, na wanampinga Bwana Yesu. Atene Yesu bamuwakanya. Yesu alikuwa na dini. Yesu yaline dini. Tutatambuaje dini ya Bwana Yesu? Tujajitegera tu dini ya Yesu. Msomaji wa musomi. Yakobo 2:22. Mtu anafahamika, omuntu ategerekeka imani yake, omuntu ategererwa kunzikiriza ye kulingana na vitendo vyake, kusinzirira ku bikolwa bye. Some kyawandikibwa 22. Oraba nga okukkiriza kwakolerwamu n'ebikolwa bye. Unaona? Olaba, kuamini, okukkiriza, unatembea pamoja na vitendo, kutambula wamu n'ebikolwa. Sasa vitendo ya mtu, ebikolwa by'omuntu ndio inakufahamisha huyu bye biraga ni mtu fulani, ye muntu gundi. Unafahamu? Ukiona askari, olaba omusirikali amevaa combat ya kiaskari, atende mu uniform y'obusirikali, utajua ni askari matendo ya mavazi yake. Otegeera nti oyo musirikali kubanga ebyo bye amesika na silaha, aina n'emmundu. Sasa huyo Yesu tulimtambua hapa, twamutegedde wano. Challenge kubwa kwa Wakristo wote, challenge esinga y'obukulu mu Bakristayo bonna. Yesu hajapiga ngoma, takubangako ngoma, alianguka chini kuabudu Mungu, yateeka omutwe wansi, akatia kichwa chini, nasinza Katonda. Ila nilisoma Biblia yenu, ngabo nasoma Bible yamu. Sasa leo mtoe olwayo mulete katika dini ya Uislamu, olwayo mumuje mu Uislamu, omtie katika dini nyingine, omuteke mu dini, kwa sababu Biblia inasema, banga Bible yagambye Yesu alikuwa na dini. Yesu yalina dini.